Le dei chong dei rua. Kakir chong setia. Bapan le tade. Cek jaman ja kakek setia chong. Kakek mau tak lemah lako. Tak beri ngakan. Bapang hede le mate. Dia. Nang. Rokok kalah dalam nang. Iya, Bu. Iya cong. Terus nyapo. Telepon ya. Mari nyapo mari na. Ano. Rakora awak piring banyak loh. Dalam rakora kakek. Rakora sapen ngare aki. Siapa pas tak ngare ya? Pun setia rengkok ya lah odik nang tenang ngare. Tak nampun ngobu pembantu. Serakora bede, sinyapo bede. Sing arek sape bede. Pokon lamun setia. Anguk mati bapak nanam ro. Medhek kening rasa ro. Apa ri? Engkau ning Roma krogi pembantu. Main beri ya. Dak menam ro ya ma ada kasan rakora. Dak emet ya. Jak makreng nak kena mokong mau nenam ro. Maren sake kolek kaki nam. Emak kaki nam. Apa? Enam re tak rakora ongku waria. Paling main enam re dak menam re ya. Maren sakit enam wak sape namanya melolo naro tak epakenin. Lalala enam jadi dak merian enam ria. Kakek tak tahu embu enam ro ya, bu tirin ro. Gaul ro. Cek mate bapak ro. Iya gaul longkur rip. Tampil beda setia. Sejika dok laken ro. Tahun tamu jamu sedih beda keluar. Iya, enam setita ibu kia main. Biasan kan lah sepedaan, lebih mau hebut to ro. Peranan neng soki. Teti setia kan ada bapak no. Paling lah bagi pembantu bi embu tirin ro. Bi ibu kebelun ro. Wak beda enam cek sakasar. Abi yongku sakasar. Nam, mater kakek nam. Di dimma kakek nam. Biasa na sepedaan dia. Girang ya di Roma tek sompe. Merah muntra ke pantai mana dan sana. Kakek menurut engkau tak krimbun dia. Ada orangnya Roman. Yang ada bapan deki sehari bi embun.
Jok mayu aman. Apa mayu? Mending yo. Ayo. Demar lagi nam, demar nam. Nam, demar, petoron cong. Petoron, sorora korai soro ngarek kayak ngentera gelejer nak anak jadi ya. Njak kurang ajar rongku nak anak. Toron con, toron. Dia ada menang, dia gelak seroja norok lorado. Toron. Iya bu, engkau mulia. Mulai nam, mulai. Ayo mulai. Mulai. Apa lagi soro ngarek pipanya? Mulai nam, mulai. Itu apa kak? Pantas lemrakor. Mulai. Ayo mulai. Ayo. Apa? Kenapa kaki? Ore aja dia. Ore. Kak, pada dia apa? Sampai no amunya melolo sorora kora tak lem rakora. Ada dia apa kaki nam? Apa nam? Kakak tak gelem anu kangkok kaki nam? Hah? Apa kaki nam? Hah? Apa nam kaki nam? Pada dia apa kaki nam? Nak ning beli reng tua ria. Mak ganas mbok nenam run. Hari nang keker-peker gelut. Tak cocok nih. Kita anak pengaruh iki. Ni seperti 6. Mulan di mbok tiri dek iya. Makin kerosek semua ke mula tak ada bapak. Ni seren banget. Wah makan dekacung ikoku. Rebe itu kok hitam. Milaki dia mengkok kau sejong, mak genteng. Aku tang kelampi je mami korsa-kor ngangkui kaki. Sambil dem mami teng megenteng. Minjem racung sekecil jong, yakin keluar. Pangang kuya kelampi calang ruwet tok kok. Keluar dem kaki bah. Saya ngati entar ke rumah janda le. Wes lah, cero norok kaki. Lalu pencan aban di. Dia abar teng megenteng melolo. Cok le tua. Demak paling nyentum di janda rong. Kaki paling semare datengin temen janda. Semples seman. Nyentum di janda. Engkau makin nyari praben cek nemun. Oh, kaki oleh praben ya. Ya apa? Jeling rejenggun pote kafe. Tango anan ro senyaraki praben. Ari ya jenggu manis ngari ya. Manis dia apa? Paling gak akan pergi janda diseru. Ege. Boh, malengakan kaki nam. Mari sira korai nam. Mari bu. Mari ngarai kaki. Kita. Baci makanan, baci abi. Abi de iri ponakan abi. De remah ngakan menjelem dan kaki makalako menjelem dan kaki nam. Abi nama abi nam. Abi. Saya nggak. Pas
pemari ya ngakan ya. Main pas ngare. Ngiding nam, ngare ngiding. Dema bapak roti. Pas ada orang. Dekila nyari mamamu daungku. Sabi ini. Wah 6 itu kelutur bi ibu tirin. Dema ya. Hei, Didi lagi bro. Pada mau udah tok. kok bi kakir ngecek setahun dong. Kayak setahun ya lah jangkon enggak mbek tumpah. Nih itu kok nyari ganten bun kaki. Dia ada maksud dia, Pak. Ya bini apa oleh cong. Abine boleh dek remah. Coba embun 6 ro. Nyeksen 6. Wah pur gelok ketokol bi kan pau. Taring jeri kok kan lebur kembun 6 dah. Terus Entar kok ki buru desa. nyendemi deh ya. Injok tak nyendemi cong, jangan tibir. Mangkan paham apa 6 esek sejeri. Pas burung. Ya nyari lain po cong. Kayaknya ada lain. Lah coba abine. Iya, tema pae eber kok cong. Banti sabun, Pak. Cek dan badan cong. Nyari si asling kok. Makan tecongan 6. Demah jong. Ya antara kemakam nila sa kembu. Rengjang kontra kroman ria. Bedi sape disa. Ano apa mak krom Joring ko Roma tak betah. Abara apa jong? Apa tak pernah roman? Engko itu ko to bitang bu ke balun. Engko tak pernah. Engko nengebi kaki ba. Imung kaki na nangabi engko jong. Ita rapa ke Roma wak bedi jong nake bedisa. Tinang kok saya merengena embut. Ndio tepak kamu jadi tak ada porong kur. Nah, coba ke makam ntar ke bapak bi kembu. Ya Allah, Pak, Bu. Engkau mak melas minta dek kaki. Engkau nengi Roma esek setok bimbu ke balun. Ya Allah, tang bapak bi tang embu menteri terima amal ibadah, menter masuk surga. Amin.